Kaunti ya Meru ni ukaraya kanende yambiritie ketha kumana na thirikari ya Kenya Kwanza nyuma ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kuthira kilunga mwete ya tano ndene ya Ntuku Inkai pamobadhuji baki siasa bakiwete talere ya mubango yo thirikari yo kuringo wati mbaru bagashegwa rutere rwa Meru yakabobotiani kinya rais William Ruto wengo na kinyite Meru kirimambura ya kurekeria mari kiri antu barabethirite bakiringitho ni moche kithaka na bonene ne bokuoneka yontu thirikari ibangite kwithira iukumira kaunti ya Meru kendo otira karibu Meru batikwithira bakialuka na wita rutere rureani na thirikari rono ruru thuraniri ni matendula bottom Jumamosi eje munini wa rais Profesa Kithure Kindiki nerigeri kuriunga ntere chabure kiri mubango jwa gukiria biashara vanini na mbeu mbithi iria kethire ndiunga yawe ya ithano mweri juju wa kaunti ya Meru. Kama naibu wa rais, kazi yangu ni kusaidia rais ili ahadi ambazo tulitoa tuhakikishe ya kwamba imetekelezwa. Akiadia ntere cha Southimenti Jumapili Ndiru mithikari nturi uria niwe organizing secretary wa kiama kia DCP na ugire ati ndiunga iji ni chagie siasa cha kugeria gucokanirio gwati mbaru ba thirikari Meru nyuma yawe gutonya kiri rutere ruregani na thirikari. Ego ruma ntuku emwe Jumapili Mr. Manembagi ayeta goma itatatu ndene ya kiumia kimwe te oma rais yakethe ko Jumatatu te brandira arerie pana tugando te thirikari tukana nompu dagorere mwana orera no gurairo mugate bara bate korere bagurairo ari banyiri na de dai tuirira na miaka nili tuirira ga tukarira hiyo grupu yote ni wale walishindwa na kazi. Sasa ndio wanasema serikali ni mbaya, na wakati walikuwa huko au wanasema serikali ni mbaya. Sasa kwa sababu hapo sasa ndio serikali imekuwa mbaya. Bana sisi wajinga my friends. Kindiki amwe na bobo ariuga ati gutigika murigeria kuriunga kirimara na kinya Meru akiuga ndiunga chawe ni cha kugeria gukinyaniria wirane bwa rais William Ruto bwa bottom up. Katikati nitakuja hapa mara mingi sana. I will visit Central Imenti na Meru County many times. Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Sundays. Baka munizoe. Sina mna hiyo. Na sio Meru County peke yake, the entire country. Aregani na thirikari amwe na bobo ni bonanetie gutonya siasa ndiunga iji bakiuga ati mbeca iji ira bakweja na itiomba gukiria uchumi na kuringithania mubango juju na jwa kawira mwangaza jwa Korea. Deputy President narari necho Deputy President ya ari naicho na Bruna abwiri kwe na imbwa kawira na akaru na kawira kabwiri kwa ya kawira ai consultant because Kindiki bila rari ayo ni ani okolea series 2 nonto utiombo mbira owe omba kuma Nairobi okari ande na yumbe oya milioni 5 se president oya cia kuhire raimu hakinya maana 5 obonka MP na ndo we yana for 7.1 million 7.1 million bokarana we contrary to established structures say youth fund Asula fund women fund na kinyanga era ina structure ko yana mbesa si empowerment so we wonder we ni andauti we wa yere hantu siringi kanegana mwanya waku na kawira wokolea thimbi otiyu no ntokawira we mandubu tena nawe inyega na rabo ke yabo desimbesi ira wa yere hantu bitoro nyama andubuti abanye kawira komba kora mandubuti na matrizimo so otimwanya the only thing difference oraka imbia barita bilioni rwanja gwati mbaru ba thirikari amwe na bobo ni bagwete mbaru mubango juju jwa Kindiki bakiuga ati jogeta antu anene kiri gukiria biashara banini ja uria Kenya Kwanza yaugire kagitene ga siasa cha 2022. The president baatio to support thirikari ya Samoei William Ruto nyonto otonge twijo agathia Kenya bwega tue nyuma yawe no tonge ugaturetera maendeleo ande kora antu bange baguthi bathiriye party and district commissioners party bakauga bejete kuita Kindiki na professor Kindiki na William Samoei Ruto mtakubali ibu kuwa tokana na Kindiki wetu ukataka na mwana wetu kabisa kai getu geto kate getu
wa kanyire kaine wano urwambo lyanto betu kanto kanini yake kuma kore na limba ndegure rombwa utirenge twakinya gitene kia tugitete atia endo tirenga ibwega tirenga ibwe na mumbero woka ikakiro gitete atia ukaika kirogete atia ndwaria iji nandi nikionaniria gikinene ati Kenya nitonyete siasa-ini cha 2027 Rais Ruto akigeria kurikia ugwati mbaru bwawe na rurutere ruregani rugichietie ati Rais Ruto akathana gipindi kimwe kika miaka 5. Muko tayari kushindana na jamaa? Yes. Watajua juice ndio. Kiri muringi kura ni matumbigirwa methombonera na gwetera 2027. Masendumba, Garo ya Siasa, Wero TV.